mbere yuko asohoka ku kibuga cy'indege mu masaha ya nimugoroba. Urukundo rwinshi rw'abafana ndetse n'abanyamakuru bari bamutegereje hanze bafite ibiganza byuzuye indabo ni Mr Kagarara. Iki gikorwa cyo gutegereza Mr Kagarara buri wese yari ari kukinyuza live kugira ngo yereke abanyarwanda byonyine ukuntu uyu mugabo asohoka muri iki kibuga cy'indege. Iki gikorwa buri wese yari ari kukinyuza ku mbuga nkoranyambaga kuri live kugira ngo buri wese abone uyu Mr Kagarara ukuntu yari ari gusohoka mu cyubahiro gikomeye cyane ari kumwe na Aston wo mu Buhinde, Aston wo muri Amerika ndetse n'abandi ba bodyguard. Ni igikorwa cyari gikomeye cyane ku banyamakuru bo muri igihugu cy'u Rwanda. Yirengagije ubuzima bwoye yanyuzemo agatera umushoti ukuntu abantu benshi bamwitaga ikintu. Uyu Kagarara yagaragaye mu byishimo byinshi ubwo yari ari gusohoka mu kibuga cy'indege avuye mu gihugu cya Ghana. Ari kumwe n'ibi birangiriye ku mbuga nkoranyambaga harimo nka za Instagram n'abantu badakwiye na gato kuba bateshwa agaciro. Wa muntu ubyumve neza, uyu Kagarara arimo arabica bigatanyuka kuri izi mbuga nkoranyambaga. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel isesengura ibyegeranyo mu buryo bwuzuye, icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe warangiza ukongera ugakandaho ugafungura inzogera kugira ngo utajya ucikwa na byinshi tunyuzaho kuri uyu muyoboro. Njye ndi Baptiste Rugero, uhaye ikaze. Mu ntangiriro z'uyu mwaka uyu mugabo yafatwaga nk'ari ikintu kiri aho ngaho, yewe benshi ntibamuha agaciro ku buryo wamubonaga neza ukagira ngo ni umugabo wikorera ikiyede. Kandi koko uyu mugabo yakoraga ku mbuga nkoranyambaga agakora iyo bwabaga kugira ngo byibuze abashe no kuba yakwamamara. Ubyumva neza ngo uyu mugabo yanakinnye komedi muri Mitsutsu. Bitewe n'ibyo yanyuzemo ubuzima bukamucangacanga bukamugira nk'amakarita arimo arakinwa n'urusimbi. Uyu musore ukiri muto ubuzima bwaramucangacanze bumugira nk'amakarita ari gukinisha urusimbi, kugeza ubwo uwo bita Aga Promota yamufashe video ya mbere ari nayo yatangiye kubaho ikirangirire, agatangira gushyikirana n'uyu nguyu Aston wo muri Amerika. Aga Promota niwe muntu wa mbere wamufashe iyi video, kugeza ubwo ku itariki 24 Ukwakira niwe wamufashe video. Hashize igihe kitari gitoya abonwa n'uyu nguyu wavutse ku itariki 24 Ukwakira 1995, akaba umunyamerika umwe rukumbi ukunzwe n'akavagari k'abantu bitewe n'ibikorwa bye bidasanzwe. Discipline iri hejuru cyane, imyitozo ikakaye itisukirwa n'umwe wari wese hano ku isi ndetse na video ziteguranye ubuhanga bukomeye cyane. Aston bantu ushyira akadomo kuri uyu mugabo ubundi ubanze witegereze neza aya madarubindi yambaye yitwa sunglasses. Agura akayabo k'amadolari y'Amerika agera ku 150. Nuhindukira neza ukajya ku ruhande rw'ibumoso ku mutwe we ukongera ugasubira ku ruhande rw'iburyo uraza kubonaho ekuteri zidasanzwe. Izi ngizi zikaba kataraboneka cyane muri biriya bihugu byo hanze, zigura amadolari y'Amerika menshi cyane, bazita wireless earbuds. Zihagaze akayabo k'amadolari y'Amerika agera ku 115. Nuraranganya amaso neza uraza kubona mu ijosi rye harimo shanete nziza cyane bayita necklace. Igurwa akayabo k'amadolari y'Amerika menshi cyane, dore yuko benshi cyane hano ku isi batajya bapfa kuyisukira bitewe n'ikibazo cya mikoro benshi baba bafite. Igura akayabo k'amadolari y'Amerika agera ku 1,200. Uyashyize mu manyarwanda n'akavagari kose, dore yuko asatira muri 1,800,000 yose. Wa munyarwanda we, reka ngusaba akantu gatoya, manura ijisho urebe ku maguru y'umunyamerika, urebe icyo bita amasogisi. Amasogisi ahagaze akayabo k'amadolari y'Amerika atagira ingano. Ni amasogisi benshi bashobora kugura akazajya yambara rimwe kandi agiye mu birori bigiye bikomakomeye. Ni Aston mu kayabo k'amadolari y'Amerika amugize we ubwe, dore amafaranga yambaye koko. Nureba neza kinyamwuga uraza kubona muri iki gituza cy'uyu mugabo urebye neza cyane benshi abakobwa hano mu Rwanda bifuza kuba bakozamo ibiganza byabo. Ni igituza kirimo veste y'umukara, veste ihenda cyane, dore yuko uyu mugabo yagiye kwiruka imufasha byibuze mu bijyanye n'imihumekere kugira ngo ataza guhumeka nabi. Igura akayabo k'amadolari y'Amerika agera ku 210. Uyashyize mu manyarwanda ni 315 yose y'u Rwanda. Nyabuneka mvuga iki nkora iki, kaya mafaranga na sogokuruza wajya twigeza yatunga n'umujejeta faranga, akaba umwe mu mbuga nkoranyambaga uri kurebwa cyane kurenza abandi hano ku isi. Aston
uyu mugabo kuba adasanzwe byo ntabwo wabigarukaho, ahubwo ntagasanzwe mu buhe buryo. Nutera ijisho mu rukenyerero uraza kubonamo agakabutura k'ubururu keza cyane. Aka gakabutura ushobora kuba wakambara ukumva yuko ari ibintu bisanzwe, ukajya muri siporo, yewe wakazana ukagakuramo ukakajugunya aho ngaho. Gusa aka gakabutura kagura amadolari y'Amerika agera kuri 40, asaga ibihumbi 60 y'amanyarwanda. Cyonyine izi nkweto yambaye mu busanzwe akorana siporo zihagaze amafaranga ashobora kugura amakweto menshi cyane abantu bakodesha kuri yigiye baba bagiye mu bukwe. Ni inkweto zigura amafaranga amadolari 250. Nta n'umwe akenshi hano mu Rwanda utunze inkweto ihagaze ibihumbi 375 by'amanyarwanda. Ni bake cyane bashobora kuba babigeraho. Reka twigarukire kuri kimwe benshi cyane hano mwese muri kureba documentary mutegereje kureba, ni isaha y'akataraboneka, isaha y'agaciro. Iyi saha ntabwo isanzwe nubwo habaho smartwatch, gusa ngiyi irihariye cyane kuko iyi ngiyi ifite kamera y'imbere ikagira kamera y'inyuma, ama application arimo nka za Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ndetse n'izindi nyinshi cyane z'akataraboneka. Application ushobora kuba yakeka yuko ibaho hano ku isi, iyi saha irayitunga. Ni isaha y'akataraboneka ikindi itungwa n'abajejeta faranga. Dore yuko iyo uyifite iyi saha uba umeze nk'ucigatiye telefone ya iPhone 16 Pro Max. Isaha nziza cyane akora na siporo ihagaze amadolari agera ku 1,022. Uyavungishije mu manyarwanda asaga $1,330,000 yose. Mu magambo make agusha ku ntego. Umugabo yagiye kwiruka amafaranga bahagaze, hari benshi cyane bafite imitungo byibuze idakabakaba muri aya mafaranga aba yambaye. Muri iyi myambaro ihagaze aya mafaranga aba yambaye. Mumbabarire gato, uyu mugabo siwe twaje kuvugaho, ahubwo ibyiza bye nibyo bituma tumuvugaho. Reka twigarukire kuri Mr. Kagarara ukunze kuvuga amagambo ye ati disability not inability. Kuba ufite ubumuga ntibivuze yuko udashoboye. Ni umugabo wavuye kure cyane ugereranyije n'aho ari ubu ngubu. Mu magambo ye yivugiye yuko benshi cyane bajyaga bamuca intege ndetse akanabura n'ababyeyi be akiri muto. Ni Kagarara, gusa byose yarabirenze birangira abaye umukungu. Ngushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere gusa wisanze kuri uyu muyoboro, nkandira kuri subscribe, ubundi tugaruke mu kindi cyegeranyo gisesenguranya umucyo. Jean Baptiste Rugero, naho utaha. Agera kuri 40, asaga ubwo ni 60,000 by'amanyarwanda. Ni umugabo wambara ibintu bihenze cyane ndetse akiyecisha bugufi.